Mugikuyu ogire muci uyo ni murari Edeti Muroki. Ino ti thimo njeru kuri aikari gicigo kia ubunge kia Ol Kalou kaunti-ini ya Nyandarua. Kithurano-ini kinini kiria kirikiriire ici kubi utongoria ukiyukio ni Sami Kamau Ngotho rungu rwa kiama kia DCP. Kuringana na ataramu a uteti na mwathanire kuri na maundu mabata maria ciama cia uteti ciagiriirwo ni kuthoma kuma kuri kiama kia DCP maria maratumire kiama giki kuyukio votani. Na kindu twitaga structures na organization. Ungirora uria campaign icio iratongoririo na structures irekeretwo itongoretio ni Senator Methu na mundu gwitwo Wanjiko wa Muhia mubunge wa kuria Kibibiri. It was seamless because ona ithui twita thigari ciao mundu oka droka kurio gwika atia urakoraga ni wasainirwo wira uria urathii kuruta. Kiama kia DCP ona itare mumemba wa kio ri kire maundu mega nie ingioya as individual na wa mbere ni kwamba kwiyendithia kuri andu kwarira mitaratara ya utongoria kiama-ini na kugayana mawira ni umwe wa maundu maria ataramu maugite uria kuraniire kubotithia kiama giki ugukorwo kiri na ikinya rimwe mbere ya ang'ethaniri ao gukorwo mena appointment andu maramenya the terrains farafara cihana atia utuko guko guthia gwatia andu aitu mendaga atia andu aitu gwakuyo nyimbo ni mainaga andu aria DCP irapikite grand campaigns cia Ol Kalou ni andu indigenous. Gukorwo kiama kia DCP gitaukitwo ati itaritari ndundu riburago na njugume imwe ni kirabotete kwiyendia kuri muingi gikibuthira atongoria ma Kalou aria maraingiranaga na aikia a kura na kumariria na ruthiomi ruria moe wega o ati aikia a kura na aikari ni maraboteka kumenya mundu mugeni gicigo-ini giki. Kiama kia DCP ni kiama kia andu ona gwakinya ni horo wigie guteithiriria thiini wa maundu ma campaign na andu mateithagiriria no ngenda kumenya ni kiandu ri niko kungi uri wona candidate akihotherwo mbeca cia kugura iratu na thuti na indo iria ingi. Strategy ya kwendia kuri andu na gwitikirika kuri andu na kuoneka ni mararugama na mundu ucio uhinyiririkite ucio uthuranaga undu ucio niguo urari undu uria very crucial. Giko gia kubothithiria murirukia wa bendera wa kiama kia DCP besa cia gwika kampeini na kumugumba uthio mweru urari omo wa mucoro wa kiama giki kuonania ciiko cia ikero cia tha undu uria kuringana na ataramu ubutagia aikia a kura ngoro gitina kwaga gwitikira intimidation cia state machinery. Andu acio ni mara unleashirwo na maundu maingi muno moru. They were unleashed with terror. But the spirit of Mau Mau in the people of Nyandarua nironekanire wega na andu a gwitu Ol Kalou. Andu acio matiguraga guoya. Makoiga atiriri mena hinya munene muno wa bara tukamena no problem na ithuĩ twĩna hinya mũnene mũno wa wananchi tondu we matharaita maku ma bara ti ma wananchi matharaita maku ma bara ni ma hinya wa thirikari. Karibu ritho-ini ria muthurimi woteti makinya maria mabuthiritwo ni kiama kia DCP kuyukia utongoria Ol Kalou ni kithomo kuri ciama ingi cia uteti ati muingi niguo uthuraga mutongoria no utongoragio uria ukwenda amu kienjago uria mwene kwenda. Ngiribotera Inooro TV njitago Masi Wadia wa Muriithi.